Mamema wakwaba emfa umbra GCN page so. Mesro, subscribe to my channel. Founsa mi abe on so, be a notification. And seme koso o me mubi obenye biati, and ase obenye bia share ewo GCN page ha. Midin ede adwoa searching. Omo ema news ewo Angel FM bako ena okase. Na omo news manimu ena bako di tudwa na okyerese. He ebe yanka Ghana ha. Ministers na omo aye mpenifo no, omo aye old no. Esese ye saki omo yina. Esese ye omo position no efi omo nsem. Ni ye di young ones no. Ebe ye ministers. Ena empo MPs. Se na ebe ya Ghana fo ye ho ebetoye. Na de nti a o ka sei na ye na no endue ya omo edua ewo oman Ghana emu. Na sa endua na omo edua en hu news na omo ma ena ba kodi tudwa na o kyerese. Ende Ghana omemu ampa Ghana nke aduane ho enye din Ghana nka chese first no ye maame mon ye maame na ye nananom no na omo kwafuma ye di omo achia he oba banchen brode benkeni meko entos everything mo de bebe fie e bit crowd ni buso na wa akoton na chese aduane de na ebu papa na endey aduane bi ni Ghana ha no he by this time kwa senka ba ye for start ba ye ne ba entos ni boa ye den okro ni boa ye den pepper ne boy dey everything na ne boy dey e wo man Ghana emu na de ntia o ka say yen sack ministers ni nya ne say Minister of Agric Dr. Usu every year planting for food and jobs here His Excellency na dan Kwaku-Fado e bayi oh aden anka planting for food and jobs here mude anka indue ya mude due yi anka mun chese mundu enduane bebre mundu endobai bebre se ne beye bebu no man Ghana ye ho atoye no manya nkasa ne nyenya adwuma enye so nyenya aduane ndi na chese nka agriculture na chese ka Ghana fo mpanifo mudi mo ahodin na guso because e ho no sika to me free me ba aduane to me free ba nje se sika ni o man Ghana mu kwa na wonya aduane dia you are okay sika ni ha aduane nso a eni ha ni nyina is because ministers no bi na MPs ni bi ministers both ministers and MPs ni bebre na aye mpanifo a chese omu di omo ye because onipa wonyia na wonyia na wadwene sabio yakoye yi kakra chese openi wo fi a na mpanifo nso enimiyansa but eba ne sa positions na the position bi to say minister na position bi sa na chese nka young ones no mwadwen no fresh no na esenke this position e mo se ne be ya o metumi adwen nyama bebre because enya no young ones no they know how the youth are suffering and they know how our money mu ayedin enti no mo ba on be create njuma bi agriculture on be shemu din ade na je say aduane abu enti nka be yen saki old ministers no na yen fa foforo bra because on my Ghana be bia isi ekeka kone de edin pa na semse no mo de etudwa ma wo se ekonkontewura wo bisa se sa enuadua we na ye dua no ho ka eyahe DC nam ha wo kodua bi president nam ha wo kodua bi no ye ka ni nyina bomu a ene ho ka eyesen sa ka we bi na nam so ma da ye yisi wo se every first Saturday of every month ye siesie krom antimi anyina ne sanse ye besiesie krom awie no ye ka sika ye bodi sa last Saturday ka assembly no boy ye ni na ye ma hye wo bisa wo se ne momfa mopa no o monkwa prapra na ye nkwa ye adwuma enne ma ne gu ye na wonim se afforestation sa forestry for de ba ya fa youth bi se wo mo planting o mo duadua yi afforestation na no eni bosome na ye nya video efiri brekum ese nnua no wo mo dua na ma ne mu so a na wo mo se abɔ no condemn na wo mo ahye nnua no se da be wo be duade aban ene bo ho ka ma wo mu seedlings ama wo mu asase ama wo mu sika se wo mu nua na workers na kasa na san hye no edua wo aban se wo mu nua aduade afudie wo ase no wo mu ninti se nua ne ma ne ho so se wo dua bibi wo ase a enye yi a na wo firi asase no so enti enkwasi se ebedru hu se wo level a be efiri 3 years ko no na wo dua ade wo so na enua na shade nti no na ade na wu agise bayire pe na wutimi bo cashew ase a eye yie nanso se be ye aduanu nku wo mo afudie nti no no ma bonua no condemn no mo kunu me pa assemblies a wo betimi asi wo mo bo aka se ye nua ye se yes ye ye wo video no kura wo ho sesi a ai ye mo kura fofo mo adwuma na ye ti wo ka
One one kasa ye MPP ni one one edi akire kokotwa video ndi ba sa ban ni ye bi na Ghana fo ankasa ye ya bro Ghana fo ya kwa wisani na tuma watwema adua gina bibi so enu a ye dua na species be ya e forestry fo nu a wo mu dua species no enti enu de enye se bi a obi na akofa ba e wo hodada a forestry fo mu no mu dua na me che se na Ghana timber akwawisa fo ko dua eme enti de na edua no ye nyina dua species ba ko na se bi dua wo nyina e bi dua wawa e bi dua bia enua no wo ho enua no wakoje forestry fo dua ye bebre ni nyina de acacia ne nkeka ho nyina wo mu dua na de futi fry funtuma fry shebe me che se de forestry fo agya tum se ye dua ye bia me gidi sa assembly bia ko forestry a eno no mo de be ma ma flifa ma me da se na nya no na ye kwaya nimu yi na ye kwa kwhwe de ene galamsey fo bi so mo nya galamsey mo fa ncheme small scale miners wo mo de atudwa na Atoyamantam no Western Region wo mo apa wo mo Small Scale Miners Association kuo ho ntema na no no mo de wo mo sapem wo mo bo ne de enye de school fo ye ni bi akese mpa gangan ujira kasa mema na e ma che adan ya wo mo se wo mo preje a kire Ghana aban se illegal mining ya ekoso Ghana ha no mo no wo mo Small Scale Miners beboa aban ama mo tu ase sanse wo mo Small Scale Miners a na de ama ye from sa ne so wo mo ye Ghana fo ya wo mo asase mu ode na wo mo ate wo mo asi wo se wo mo ba ye adwuma ni bi atu asase mu agudie agye nkrata edi nhihye ahodo e wo so nyina se wo kɔ no wakɔ akɔhwe asase na wo mo kɔ no wo mo kɔkɔ test na ebi wo mu a obekɔ akɔhunu forest mpanifo aka chansa asase ye kɔ ye na ebi wo mu na we mo mu tumi oba behu na nanom ahu asase we atua compensation wo mu tu asase mu agudie wi a wo mo nhoro wo nsuo mu wo mo mfa cyanide nhoro wo mo ahoro no kwampa so awie no wo ma sia reclaim asase nche so wo ma sia dane asase nani se da be eduade ebe ye yie na nipa bonfo bi na ba be frɛ mu akɔ mfa so ye na enye nti ama wo mo anya dimbo ne nti wo be bo aban se da be aban ebe yi afiri hɔnom na asɛm asia wasa akropɔn wasa international so na ne wo kɔ wedding yi dwamkyerɛni ya wodi ekuo no anim ni doctor Nana Twumbari ma ɔtɔso enum wɔno na ɛde so bi ne senator wo papa president na me kosko na me form na me form kosko na Canada we want primary school SLC and ultimate me school near Canada senator wo papa Jeje Rollins your president because school near primary school fees near primary book yes me book what it near primary now one na be yesterday Ghana for community to Obama obia ya to Obama it we honorable it also kasa Ghana for yentio honorable senator. Did you forget what your father did to Ghanaians? Let me speak English because you people know you call yourself say you don't understand Twi, you don't understand Ghanaian language because you was schooling in Europe. So let me speak my common English. Me, I'm not educated. I didn't go to free education. Your father time there was no free education. So I'm trying my best to speak vernacular for you to understand what I'm saying. Your father was a president. Jeje Rollins is my hero. Due to what? Edientra. Jeje no you kwanya. Wo yi kwan papa. Onhwe ma hu nkwase kwan. Eno kwa de na mani ho. Enso na na do kwan a oguno eyesin jeje de. So let me go there to the point. Senator, your father was a president. There was a company which Kwame Nkrumah was already paid in Tema. Your father was a president. There was industrials which your father sold it. Your father bent those things. Take it from Ghanaians. And my brothers and my grandmothers are telling me what your father did to them. And I don't have short memory. So I'll still listen to my grandmothers. Because we the youth today, we don't listen to our grandmothers. That is why we are behaving any nonsense things on social media for you to support it. If you was able to know those things, then we know how Ghana was, how Ghana was. And we can tell you that Ghana is already changing. Due to your father, Ghana was struggling. There was no free education. There was no hospital healthcare system in Ghana.
There was not even government buses. Oh, papa, time near the cabby, and Yakan and Echo from, and Yakaya fro, and Nana Juma air trotro. Senator, your father time.